ikoragna atsika anadiady atsika ary ifampanontany-tegna atsika hoe ino marigny magnino atsika misy raha karaha io amy mahatany masiny atsika amy toetsaigny mahamalagasy atsika. Mampalahelo, mampaninakinaka ary mampandiniky hoe fa nanjary tsisy olobe marigny ao Madagasikara, nanjary indramiko volagna zokilahy jojoby hoe samby mandeha samy mitady marigny moa atsika ty, sa ino ny zavatra mipetraka. Za tsy mahay, anao koa mety tsy mahay, ary ny ary koa mety lany fagnahy. Atsika jiaby mahay fa tsisy tsy fitiavagna olo eto, tsisy resaka tsy fitiavagna olo, fa ny haihay tsy miala amin'olombelogno. Fotony taloha fa ela be tagny fa tandrahanay fa azazagnanay tagny nalaza zegny hoe mpangalaty. Koa fa mahita tôbily tsy azoazo antoko forgon super golety regny, mpangalaty milefa tsaiky jiaby amy quartier tsy masaky miboaka atrano. Fa nanomboko 2002 nandeha taty nanjary natao soma, ataoko hoe natao soma le raha, fotony anaovagna sorogno ny fitiavan-tegna ny malagasy, anaka vonegna maty tsy amy lera. Tianakaregna anao, tieboebo anao, tiadagna anao, magnino olombelogno karaha anao andeha ataonao sorogno mba hireharehavanao amy fiaignananao. Manakavagna anao, managna zanaka anao, managna ray aman-dreny tsy haiko, fa magnino tsy niavanao agny ny anaovanao izy, fa zanakan'olo ary, havan'olo ary, ray aman-dren'olo ary, tsy nagnino anao, tsisy ratsy nataony anao, andeha ataonao sorogno. Aminakahy zegny de magnabaribary magnaboaka fa efa tsisy tsony le hoe fiavagnana, firaisakina, ny favozoagna razana ary indrindra fa ny favozoagna zahara, fa tsisy zegny nonino fitiavan-tegna, fitiavan-tseza. Tsy vita ny harem-pirenena nandranomasigny nantety alaina ron-keriny aondragna nareo, anaovanareo velin-tegna fa ziska mifofokaigny olombelogno karantegna. Za manokagna ambarako anareo, koa iambigny za foke andihina koa vonegna amy tagnany na andihina dokitsy vonegna amy tagnany, anao tsy hina. Za tsy mahafaty akoho, tsy mahafaty dokitra, ary raha koa fa nanlatsaka lo tsy vitako, tegna atsoriko aminareo marina. Ino avantagenaka, ino bénéficenaka? Fa magnino atsika magnazy? Matetiky za magnapetraka fagnontaniagna hoe io harem-pirenena atsika io ne matoa alainao izy ke mitera-doza, dikan'izegny manakasiny. Madagasikara ne manakasiny,
tsy vitany managna tantara fa Madagasikara mihitsy ny manakasiny. Magnino olobetsika taloha tsy nagnano toe-tsaina? Magnino razambetsika taloha tagny tsy nagnano toe-tsaina io? Marina na nisy teo ny colonisation, nisy teo ny colon, na ino ireo koa talohantsika nagnano raha karaha zigny, atsika tsy nataotsy. Atsika tsisy raha hitatsika. Atsika niteraka ny fandimby tsisy raha niova. Fa nanomboky tafara taty ovagna le fiaignana. Fa tiako volagnina amizay boka mampanontany zao hoe magnino anareo mbola masaky hoe fangatapitaigna amy razana o fangatapitaigna amy Zagnahary, nefa n'olombelon karano voneno noho ny fitiavan-tegna, noho ny fitiavan-tseza, noho ny fitiavagna tiana-karena, tieboebo, mba mandry ny toe-tsaintsika amizay. Tranquille anareo amizay. Anao ndray mangalatra aminay Madagasikara o, anao milefa mipetraka andafy aty, anao mihevitra fa ny razana malagasy anginy amy raha nataonao, ny zaza tsy manatsiny, ny ray aman-dreny tsy magnatsiny, andeha ataonareo toe-tsainy karaha ziny. Fagnotaniagna fampidiragna apetraka ho atsika jiaby zigny. Kotogno nanomboany raha ty niroborobo nanomboky taogno 2021. Fitiavagna fahefagna dia atao sorogno ny zanaka malagasy. Fitiavagna tiana-karegna atao sorogno ny malagasy. Araka volagna kolonely Michael hoe safa biby zay malagasy de ataonareo zay ataonareo tia zay. Sa zay fa tsy olombelo. De mifamony faty atsika. Zegny ny fampandrosoa. Vonenao gasy karanao, ataonao sorona gasy karanao, angalanao fahefagna baka hoe fa anao mitia tandrazagna. Non, tsy mitia tandrazagna anao zala. Anao misy rantsan-tagnana dimy, anao misy angovinao, magnino tsy miasa? Mangalantsy oro, angady gory, mitao miasa agnaty alagny ny karama. Fa nifofokaigny ny namagna, olo tsy magnino anao, adosinao fahina, tsy amy lerany. Afa lalagna baka izy koa Ndragnahary namono izy, na hoe aretigny fa mandondogno izy, mba fahetsiky. Fa olo tsy navadibadikinao zala, tsy hita ziska amy fatinany. Mampanontany tegna. Ny miasa an-dranomasiny ary very amy faty an-dranomasiny, afa mampaheritreritry hoe very faty avako igny fa an-dranomasiny. Fa io antiety zala. Za mandiniky amy analyse nataoko, za zoko be nagnano analyse naka hoe fitiavagna tiana-karena sy fitiava-tseza koa fitiava-tseza, fa tsy fitiavagna ampandroso Madagasikara ny raha misy. Fotony tsy indraiky tsy indroe izy io. Alefatsika jiaby honogno. Izy koa fa misy fitondragna hoe ampandroso, ampanonga ialatsika agnatin'ny misère, miboaka raha io, atao raha io, agnanovagna skandaly, tsy ampandroso, tsy ampiboaka atsika. Tsy haiko, za koa diso volagninareo, za diso fa raha zegny azoko honogno.
karoany nde angala le fitondragna na angala le république en force ro tsy maintsy manatitra olo tsy maintsy mamono olo aza raha aminareo boko volana fa nareo mitia tandraka anareo boko volana fa marary mafy ny mahazo vahoaka nefa nanareo magnano ny ataonareo ino maraha vitany vahoaka tomagny reo parce que havandreo zanakandreo maritra amilera tomagny reo havandreo tsy hita faty tsy hita tany misy izy tampoky ny hita bako foare adala resaka pesosy za tsy eniky nahita olo nanagna pesosy niondagna pesosy ke rebaka izy nandeha amy 2 m60 dans la terre ke nitondra pesosy nazy tsy eniky hitako e tsy eniky reniko nanagna na izy Michael Jackson e nanagna na izy la reine Elisabeth e nanagna na izy ro mpanakarena ny efoefo teto agnabony tany e losy tsisy raha nandesiny ary tsy nipody de anao nagnano le raha mieboebo vita mission anao amizay mipetraka an-tanànan'olo na antany hafa agny na anao mipetraka Madagasikara fa anao misitriky de hoe fa alhamdulillahi rabbil alamin sokorany tsy fitiavagna le olo mitondra avitangnany raha aviany raha io tsy niantsy ndraiky tsy ndroe tsy nitelo tsy niefatra izy koa zavanareo tagnatiny 7 révolution niegnatsika tagnatiny 66 ans de l'indépendant fa zegny fo toetry misy amitsika io vonegna olo andatsagna lon'olo hegny hoe za eto zao fa nefa misy onaka za mitondra avy koa raiky bakoko tsy mamango nany fa aleo latsaka alo aleo vonegna olo atao mahisa olo za koa zone io tagnatiny 7 révolution niegnatsika tagnatiny 66 ans de l'indépendance fitiavagna tanindrazagna zay fitiavagna Madagasikara ve zay tsy haiko za fanontaniana apetraka avieny raha jiaby io ataondrony atsika fa nivolagna ataoko aleo ataoko hoe scandale le raha alevanareo honogno amizay depuis tsika koa ny réclame ny taky décentralisation état fédéral ro toujours magnano raha bizarre aleo ataoko hoe bizarre ben oui iregnany olo voakaramy zay boka volaniko hoe question ny pesosy ely sagnatria koragna sagnatriny volagna pesosy ndraiky raha hoaninao ny miry pesosy io azonao niany ino raha ataonao izy ivangaranao raha iainanao raha ioaninao izy boko mivadiky nino mivadiky diky raha maloto ino amizay tombotsoa tsisy hoe fa fiera za nagnano zay za zegny hoe raha tsy toetry ino problème agnapitragna le état fédéral ino problème agnapitragna le décentralisation atsika jiaby aneny volagna aleo amizay atsika mba hivadika amy raha karaha zegny koa mba zahavagna hoe fa mety sa tsy mety ary na ino tsy mampety izy ary ino ny mahamety izy atsika koa tsy agnano fa tsy ny famonoagna olo ny fahavirezagna faty ny namagna
no atao. Politika tsy hitovizana, fagnahy samby aminany fa ny famonoana namagna kazo atao politika avao. Aza atao politika famonoana namagna. Bonjour, assalamu alaikum. Zegny mahavy zany volagna hoe sura nareo fa nianatra politika, managna fahaizana amin'ny politika ve ny mpitondra atsika amin'ny fandimby teo. Za tsy matoky ary za tsy mino. Fotony tsisy parti politique marigna à Madagascar. Aiza tanàna elo 300 tsy haiko 3000 et quelque antoko politique andeha hagnino. Nefa fitondragna araiky, gouvernement araiky andeha hagnino. Fitiavan-tegna am'le volaniko hoe antokony individuel, politique individuelle ny misy à Madagascar de ny fitiavan-tegna. Fa ny mampahinakina ny mampalahelo aminazy ty 32 millions population tsika tsy mety tonga saigny, tsy mety irehina par hypocrite jiaby atsika. Magnasana mampalahelo zegny nagnino rô igny atsika tokony zegny hoe magnino ma tsy magna mais non. Malahelo anareo magnino tsy mitsangagna. 6 provinces, 24 régions, 32 millions de population, pourquoi atsika tsy mitsangagna? Fa hypocrite malahelo zegny hoe courage fo mamane. Mais non, attends, anareo tsy aplacen'le olo de hoe courage fo. Anareo koa ta placen'le olo voara regny, anareo tsy andeha hagnano volana hoe courage regny. Zay koa mba tia hagnano hypocrite karaha anareo io zay ne mba tia hipetraka koa croiser les bras. Fa noho ny fitiavanay tanindrazana, fitiavanay malagasy karaha zay eto 24 sur 24, 365 jours. Fa atsika magnano hypocrite. Mampalahelo rô Tamatave, mampalahelo rô Diego, mampalahelo rô. Mais attends, fermez vos gueules, point barre, koa fa tsy volagna. Atsika boka io no ny hypocrite ny aviraisany jery tika. Non, le olo fa efa tsy nanjary namono atsika. Non, mbola igny koa toanagna, mbola igny koa arehagna. Non mais tsy azoko anetsika, tegna tsy azoko atsika ino exactement tadiavitika. Raha zao nagnano nataony tagnatin'ny folo araiky amby taogno. Zay tsisy ampitarika. Président PRRM zao mitsangana gauche à droite, du nord au sud, de l'est au ouest, au niveau international. Anareo mitsangana, nareo mitady mpitarika izy zao mitarika. Est-ce que nareo mitsangana manaogna izy? Est-ce que nareo miboaka manaogna izy? Afarany koa ne zalahy io homoaky. Par hypocrite fo nareo hoe tiako président igny, tianay Mikaely, io tsy vitany vava tia manaova karaha ataony. Zay mitia, zay manao an'izy, zay miboaka, zay mivolagna, ary zay magnaboaka raha misy. Président nefa nivolagny fa namiagna lalagna atsika hoe mivolagna aboaha na image na document na photo na ino ty vidéo. Non,
Oh, akoa mamana mikoikoiky fa tsy miboaka o. Hypocrite zegny aminaka. Salut anareo mbolokapa. Hypocrite zahava zay teto. Jusqu'à zay nanangana association, jusqu'à niany mbola nitsanga ary isorako, tegna isorako. Reny malalane Eliana Bezaza. Mbola tsy enikinefany ady ataotsika amile état fédéral mbola tsy enikinefa ny ady ataotsika amin'ny décentralisation économique et sociale izy koa tsika jiaby niboaka nitsanga niaraka ny lanja niaraka ny loloany baby ny tity resitsika ro io fa tsika hypocrite. Mivoleza hypocrite mangasara mampalahelo reo tamatany aza lahabo koa mba misy fanjakana nitsika vahoaky tsy Mikaely ny fanjakana tsy ny gouvernement ny fanjakana fa tsika vahoaka ny fanjakana. Anareo karaha mizaha télévision, anareo mizaha journal zahava n'Afrique miaraka mitsangana vahoaka miaraka maty amin'ny Palestine ro miary tanànandreo. Mbola misy masaky ny vola sindra mipody raha Valimana, sindra mipody rajon Mampiany, sindra mipody raha Jojo, n'importe quoi bande d'abrutis zalahy. Ndao magnaraky izy a Dubai agny, ndao magnaraky rajon Mampiany en France eto, fa zay tsy mila zay hempaka fa kajo soroko ne milanja havane maty ranomasy fa tsisy. Hypocrite. Non mais attends. Zahava zandry Persia, fitiavany tanindrazana, fitiavany malagasy karaha izy, niala tokantragnonany izy andafy aty nandeha. Zahava zandriko Joakim, niala tokantragnonany izy la Réunion nandeha. Anareo ma tsy mihevitra hoe zay ro jiaby namane reny tsy ty petraka ty adina an-tagnondreo. Na zandry Fabre na ranabavy Belgique zay hoatahoata eto ne fitiavany anareo zay koa tsy nitenareo zay tsy nijery azony anao taony enanginy. Lombolombony mahazo anareo zay koa manginy, zay koa iray hina une semaine fo zay tsisy miboaka eto za ko indro ataonareo. Question pesosy mivadiky te amonoatsika havana ivadiatsika amin'ny havana pretan-drazana no azafady zalahy. Atsika gasy nanjary foré marigny zalahy. Aody tsy masiny koa tsy anao tompony mankamasiny izy, tsisy aody masiny zay ndray moasa zovy. Havanao fahitanao mitomany, havanao fahitanao ravagna tragno, havanao fahitanao voadoaiky avonino. Mbola misy le tanao hoe courage feky drako zo fantsika jiaby feky tsika ty baka fanjakana tsika vahoaka ny fanjakana tsao tsy hainareo. A Madagasikara fitondragna roe fo, araiky fitondram-bahoaka, araiky fitondran-drazana. Tsisy akoatran'izegny fa tsisy ka fanjakana nino. Anareo mavola reo gouvernement premier ministre ry président reo fanjakana, reo tsy fanjakana fa reo pitariky. Ino atsika tsy mitsangana par hypocrite be.
Normal ny petsam-bava mampinatsika tesiny amany fotony hoe ifendro lasa lamiteny fa tiandray fananany ety pesosy versé agnaty compte lasa ry petsam-bava amin'ny vola atsika io donakason fambara raha jiaby amiagna solution atao raha karaha zegny non mais franchement koa karaha io foto atsika tsinjandreo tapondoha deja boka atsika fa tsinjandreo tapondoha raha ataondreo io ne tsy agnambilandreo atsika mipetraka le état fédéral e fotony atsika tsy mahay miray hina ro ne miray hina ro mamboly voky ro tsy mamboly ro voky fa anao nde ia arignanao legna taninao ravegna anao popoy anao ravagnatrano de manginy sasany de ne za tsy magnamiatsigny zandrikoto hoe kaza mandeha feky message aminaka mariny volagna zandrikoto nde za koa mba hianatra karanany hoe ndendefa photo video aminaka ignoreko fafako direct nakafambarako hoe karakory anao ty zoky be mampalahelo lasy ty bande d'abruti mitsangana mivolagna président fa nivolagna miboaha mivolagna boaha anareo mbo ataoko zegny koa amboavy aminareo koa raha zegny za tsy mamiatsigny zandrikoto nagnano zegny atsika koty angafony zay tsy tia mamaleo fa atsika koty angafony tsisy jery donation tsy mahay miray hina tsy mahay mifankatia tsy mahay mifagnatony mifanogna zay problème tsika koty fa lerany hypocrite ajiaby miboaka angofy nify jiaby miboaka mba misy jery atsika e zio io fotoagna tokony angalatsika raha zegny ny état fédéral ny décentralisation fa io koa ny alany Mikael place io tesiny amany ganareo mafimafy nio raha hazo anareo raha zay fa volagninay matetiky ary izy ataonreo io baka havagna vonegna faty tsy hita mampandinika anie jeritsika gasy izy io nde tandrazagna ndre zay nda fety misy toetsaigny tsy manjary io tsy mahay miray hina normal atsika ataondro ratsotsiky mihinany amaniny zafa ro ratsotsiky io eto andafy eto na Europe na Amerika na ro miray hina ro mifankatia na olo baka Antsirabe mifankatia amin'ny olo baka Ambatolampy olo baka Ambatolampy mifankatia amin'ny olo baka Ambohidratrimo fa tsika igny fagnasaha zegny spécialité tsika koty fagnasaha atsika ndraiky amin'ny record atsika boko première magnano hypocrite mampalahelo ro tamatavy azoko be karakory fahitanao izy ty zokony hitako fa nareo koa tsy tsanga ira ina ino marazonay atao izoko hitany Fabre izoko hitany Ranabavy Belgique zo hitany Joakim hitany jiaby anizo fa nareo koa tsy tsanga hiaraka aminay zay afaka agnanino zay ndray watawata eto zay ndray hikoragna amin'ny président zay ndray hivolagna amin'ny président ino ma raha vitanay président ne maregny raha volagninay président ne mahita raha lefany aminazy fa nareo tsy tsanga or izy fa mivolagna iarahantsika mitondra iarahantsika mirabe aboaha zay raha misy magnodidigna anareo any no manginy anakafambarako manomboko zao mandefandefa publication amin'ny Facebook ndao ignoreko direct fafako direct nde izy ataoko retour l'envoyer aminao mandefa izy aminaka koa akafambarako ataoko retour l'envoyer aminao mandefa aminaka.
ro olo ro nampindramitsika fahefana tsy atsika 32 millions ditondra fanjakagna le ataonao hoe fanjakagna fa ro nampindramitsika hoe hitondra raha koa tsisy lohany tsy andeha aleo boka talignesatsika fagnambaragna nataony général Bama Marimaty zay ny ministre ny délégué misahagna ny gendarmerie nationale zato kikizy nagna fagnambaragna ty ary le olo milatra miaraka aminazy tamin'izy nagna fagnambaragna za direct degré za koa caméra manangala rosary caméra amy tagnanakay natopoko tamy sorandro jiaby parce que ce sont des hypocrites aussi ces gens-là. Tandignesatsika za boko mamaly roa araiky sorana Andriamanitra Ndranahay aminanomezana antsika tombonandro sy fahasalamana ka nahafahantsika miatika izao ora sy fotoana zao. Tompoko lahy sy tompoko vavy, rahantsika malala fa nisy ny tsy fahitana olon-dehibe sy zaza na resaka teo anivon'ny fiarahamonina, teto anivon'ny firenentsika. Efa nisy hatramin'izay zany fa nihay mafy nanomboka amin'ny volana Jolay. Anterina ny fombonam-po amin'ireo fianakaviana izay namoy havana sy tapaka. Raha nitranga voaray tetỳ anivon'ny toerana fanaovana fanadihadiana dia nisy roanjato ny fahaverezan'olona manerana ny nosy. Ny 5 tamin'izy ireo nefa niverina any an-tokantrano ary 5 kosa no mbola karoina ary ny mampalahelo dia nisy 9 no maty. Tamin'ireo 9 reo dia misy zay maty vokatry ny sorona zay natao, nisy kosa niaran'ny valifaty ary nisy ny namony tena noho ny niaran'ny fanaingana ihany koa sy ny vono sy ratra ny nina natao. Nisy ihany koa tamin'izy ireo nitsoka tao an-tokantrano zay misy 12 tamin'ity volana ity noho ny antony maro samihafa, ohatra noho ny tandrevaka, noho ny disadisa zay nitranga teo an-tokantrano, ratsy hivina nitranga tany Ankatovobe sy teny amin'ny seranam-piaraminidina Ivato zay vao omaly noho ny seho. Rehefa misy tranga toy ireny dia manaraka ho azy ny famotorana mba hahafantarana ny vaovao misimisy kokoa. Ka raha ny famotorana zay efa natomboka dia efa nisy olona 12 voasambotra ary efa nahiditra mponja vonjimaiky. Tamin'ireo tranga 12 ireo dia nisy ny vakanan-keriny, nisy mitsy aza ireo zay namoy ny aina. Ao koa ny izay very fa mety nisy nalehany ka niverina rehefa avy eo nitranga tany Moromania araky ny tatitra voaray avy any toerana. Marina nefa fa indraindray tsy miverina manao fanambarana intsony ny fianakaviana ny laza fahaverezana rehefa hitany ny havany. Tsaro mariany ihany koa fa efa nisy tranga toy izany tany aloha fa misy ny manaroatra amin'ny alalan'ny compte fake. Noho ireo antony ireo dia nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana nanangana ny centre opérationnel na ivotoerana fibaikona hiadina amin'ny fahaverezan'olona mampiaya sy ny alajaza ahitana ny hery fiarovana sy filaminana ary ireo ratsa mangaika amin'ny ministera izay manohy ny famotorana nanomboka ny volana Jolay 2024 sy 2025. Rehefa nitsangana io toerana fibaikona hitadiavana fahaverezan'olona io dia nandray fepetra manaraka toy izao:
ahetsika ny hefirovana rehetra ary hitatsika ny ankamaroany eny an-dalambe na ena ny elakelatrano aza mba hampitondrana ny fitonina ary hanomezana antoka ny vahoaka malagasy ary koa entina handresena lahatra ny mpanao ratsy tsy hanao ratsy mba hiarovana ny vahoaka sy ny fananana. Misy 2,700 izy ireo any faritra Analamanga ary 8,704 any amin'ny faritra Romorabola ambany. Misy any koa fanentanana momba ireo fepetra fitandremana na ny fihetsika tokony atao raha misy tranga mampiayay na olona mampiayay eo anivon'ny fiarahamonina. Anatin'izany ny fametrahana sy fanentanana ny andramasom-pokon'olona satria fantatra fa misy ny komite fandriam-pahalemana eny anivon'ny fokotany. Araka fanadihadiana izay natao ihany koa dia betsaka ireo olon-dratsy no mampiasa fitaovana mampalemy toy ny entona mahery vaika. Tsapa nefa fa misy vokany ny ezaka izay natao amin'ny fitondram-panjakana ka nametraka an'izany ivitoerana fanadihadiana sy fanaramaso ny fandikan-dalàna toy izany. Ka nanomboka ny hatramin'ny nanomboka ny volana Jolay nipetrahana izy io zany dia 10 zany aloha araka ny voalaza teo iny ny vokatra ny fiarah-miasa mpitandro filaminana sy ny fokon'olona izay mbola anentanana ny vahoaka malagasy rehetra hirahina satria miasa miaraka atsika miady amin'ny fandikan-dalàna rehetra. Araka ny toromarika ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara izay nolanina teo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra dia natsangana ny task force izay vondrina n'ireo ministera maromaro samihafa mba entina hanamafisana ny fiarovany fitondram-panjakana ny vahoaka malagasy ary hamongorana irizao trangana halajaza sy fahaverezan'olona ao anatin'ny fotoana fohy. Hamafisina etona ihany koa fa hisy valosoa lehibe omenareo izay manome vaovao marim-pototra mahakasika ity raha ty ka ahafahana mahita ary manambotra ary manakatra ireo izay nahavita io eloka mamohetra eto amin'ny firenena io. Noho izany miantso ny vahoaka malagasy ny fitondram-panjakana ho tony ka hatoky ny fepetra rehetra izay apetraka entina hiadivana amin'izany. Manentana ihany koa ny vahoaka rehetra izay mahita na mahatsikaritra tranga hafahafa ka hiantso ny laharana maitso 720 sy ny laharana maitso ihany koa 920 izay tsy handoavam-bola na koa hanatona ny mpitandro ny filaminana na ny tompona andraikitra fandriam-pahalemana akaiky indrindra eo anivon'ny fokotany na eny amin'ireny tobiny mpitandro ny filaminana ireny. Manentana ihany koa mba tsy handaira ny tsao sy filazana vaovao marina indrindra amin'ireny tambanjotra serasera ireny. Ry vahoaka malagasy matokisa fa tsy irery ianareo fa eo anilanareo mandrakariva ny fitondram-panjakana sy ny mpitandro filaminana izay taritin'Andriamatoa Kolonely filohan'ny fiadidinan'ny Repoblika Madagasikara satria malagasy iray isika aoka ifanohana ho an'ny tandrazana. Maromaro ny volagnin'ny général Bama Marimaty io tagnaty fagnambarana natao. Tokiky za no monsieur ministre délégué misana gendarmerie nationale. Fanontaniana voalohany apetrako aminao ambaranareo le général ty. Mba ielohany ndraiky vodiny fepetrana alainareo tamy raha tasambava antalavo e maro tagny atignana tamy famologna olo nataony gendarme.
taia ary aia ny afarany gendarme namono olo namono zanakan'olo tabe mazava sambrano aia fepetra nalenareo tam polisy zay aina heza faribolo sy ny forongony namopoky nitondra taketra risdi tambaribe question petraka aminao zegny généraly bama nisy fepetra nalenareo ve re gendarme sy polisy regny nefa rafa nisy proof nisy mibaribary non affectation nataonareo fa magnino tsy gadrana regny ahoana mo monsieur général ministre ny délégué misahana gendarmerie ho isy toky aminareo tsony ny vahoaka ny mpamono olo ary aminareo tsy gadrenareo ino ma force vitany vahoaka amizay apitaminareo aminazy fagnotanina zay firy ny raha nandalo nataony tafy bahoaka sy ny maramila sy ny zandary tamin'ny fitondrany rajoelona tony tany Kongo tao Tananarivo tamin'ny Tambaribe cocaïne sy ny forongony nisy tohiny nisy fiafarany azoviny gadra tsisy parce que anareo ne mamara jiaby ao e tsy nianiny moaly ny siagna famonoagna olo a Madagasikara io ino andraikitry ny raisinareo de fagnambaragna jusqu'à les ala fagnambaragna regny gadrenareo ary de hoanagna toky aminareo ve ny vahoaka leo tofoko ny vahoaka amy raha ataonareo olo tsy tianareo gadrenareo malaky hoe fa olo tianareo tsy gadrenareo ny volagna aza teto ministre ny fitsaragna asa le fitsaragna olo jiaby nyvonivoneny zandary sy ny polisy nagnakory ny afarany ny vahoaka matsinia fa nareo milebaleba arovanareo ny zandary ny polisy ohatranareo satria miaro anareo ny tsy kombakomba ndraiky anareo zalahy mibaribary ane zao hoe anareo ny talo ambony latabatra ary fahavalo-pirenena fa tsy fagnambaragna Patrick Fangatra fa tsy fagnambaragna eky tadiaviny vahoaka action réaction aboazy e vahoaka azovy taminay Tambaribe tao tsy malala an'izany maître Rufin zegny ambarako matetiky eto menace vadiny tamin'ny basy amy taratasy namory stagiaire taminay Tambaribe tao ny karamegna olo tarita bazary kely ino place namegna Rufin président ny avocat ny Ambaribe mais attends monsieur le ministre délégué misahana gendarmerie anao zalahy normal ve zegny affaire ny tortue 182 tortue taminay to zanagna boaka dossier io teto voalohany ety bois de rose tambadiky nano sakinareo manambotra ety bois de rose io masaky ny volagna faniry soa sakinareo hainareo raha zegny tompotragno tsy nagnanon'ino tompotragno tsy amin'ny action gadrenareo parce que tsy miraitsy kombakomba aminareo Zandramady chauffeur ny wawa tsisy raha nidirany andeha ataonareo IST fa manino edy bois de rose tsy ataonareo IST tsy ataonareo recherche avis de recherche edy bois de rose izy ane tompony tortue 182 Tambaribe io e ary tsy kombakomba raiky aminazy ny lehibe gendarme jamanjary tsy sakinareo samboriny tsy sakinareo atao enquête parce que pretsy kombakomba aminareo ministre délégué misahana gendarmerie za tsy contre le fagnambaragna fagnazavagna nandesinao fa kosa azaka taniagna vahoaka zalahy
leo taoviko ny fitsaragna ny vahoaka e. O amiagna valisoa akory mataony vahoaka miasa ndraiky anareo ndre vahoaka to mivolagna aminareo zay raha misy amin'ny atre zay raha mitrete avy amin'ny tribunal vahoaka gadrenareo le olo milebaleba vahoaka tsy andeha gnano zegny e ndre ohatriny valisoa vahoaka zao miary fahinganandreo tsako miroso ko misy fitsaragna pasoara volaniko a Madagasikara tsitsika raha amin'ny Ambaribeo o pasoara o miala o Diego amin'ny cour d'appel sy ny tribunal ambanja tsy volagny corrompu jiaby ritsy hitanareo fa nareo mila niraka vahoaka hoe hiaraka iasa atsika akory mataony vahoaka hiaraka iasa aminareo ndre vahoaka mandeha mitory raha mahazo vahoaka ny ampitory gadregny ny torigna diso tsy gadregny o nde io matsika ty monsieur le ministre délégué ny gendarmerie raha misy zegny eraky ny Madagasikara valsonino anareo ma tsy mavitasanareo ke vahoaka nde ataona fa impiry mba agnontaniako anao monsieur le ministre délégué de la gendarmerie fitondragna firy mifandimy teo nagnano hoe amiagna valisoa tsy ny olo mivolagna koa andreo gadrenareo tsy olony magnambara raha koa gadrenareo vahoaka tsy agnambara baka fôtiny mavozy gadrenareo za tsisy raha kontriavo fa raha misy ny ambara tany samedi boka zay ikoragna resaka tany eto amin'ny samedi tany ny vahoaka telopolo taogno ndraiky nadivazagna razagna dadibadibendreo amin'ny tany nipitrandreo ino mba action ataonareo ino vahoaka raha vagnatragno vonegna non mais attends franchement monsieur le ministre général Bama modinareo tsy hita ve regny zavatra rehetra regny sady tsy tia lalanareo satria vahoaka miatraiky amile izy mba ino action ataony ministre ny fitsaragna io raha matao tagnilanao ifaniry soa manomboka izy navio tsy hitako nino raha milamigna amin'ny fitsaragna ino raha nipetraka amin'ny fitsaragna pourriture an'olo amin'ny fitsaragna hanambotr'olo tsy magnatsiny zegny hainy fitsaragna fa ny olo manatsika tsy samborinareo anareo zao ty volagna aminaka hoe efa tsy hainareo azao exactement tompony raha jiaby io fa nareo tsy ty volagna fola raiky amby ho anao olo fa voasambotro amy fola raiky amby ve tsisy olo mba mavita ivola hoe afolany nagniraka zay azafady e mba azo atao karaha zegny le raha e isaka fitondragna aminao fa tsika misy raha karaha io tsy voata amity sur cette révolution toujours karaha ifandavagna ny république anjara a Madagasikara zay ty miaigny tagnatin'ny raha zegny ka azafady zalahy amboara tseniky nareo ampizava zay vahoaka fa mitia tandrazagna marigna anareo amy gouvernement fa nareo neny tegna dahalo agnabo latabra ary mibaribary raha zegny soa ihany zay misy président Michael koa magnano asanareo zigny zegny président iny koa tsy nivolagna hoe za voloa fa tsy nizanaka malagasy vonegna anareo tsy nagnano fagnambaragna anareo tsy nagnano oza la tsisy masaky mitsangagna anareo amy gouvernement ko président tsy mivolagna or ke président tokony mitandregny anareo tsisy mitsangagna aia za teto ane nivolagna ministre délégué mba nivolagna ave ministre ny population amy raha mandalo za tsy mahay Madagasikara est-ce que valable ministre ny population sa misy tsisy
tsara reniko rango nisy fitondragna fanavoazana hoe ministre population vola ministre en santé zay baka ambilaniko egny ary lazandrandesiny parce que aza ministre miserasera igasikara finesse baka za fa tsy mivolagna oui ataoko gasikara finesse agnaranazy lohanazy finesse tsy masaka azafady anareo toujours docteur appelé la mort toujours président koa tsy mivola anareo tsy mitsanga nefa nanareo tokony mitsangagna alohan'ny président non président mitsangagna aloha manjary président amizay maloto baka nohony amy ratsy ataonareo asa tsy hainareo nagnino nambesagna folo roapolo maty fa raha io koa fa nandeha raiky aroe telo anareo fa tokony tsanga ary tokony fa nandeha ndraiky non niambesagna natao aretigny sidasy ty lera famparitsaka eo va eo ay zay ty moa misy ministère amy fahasalamagna fo azafady fa oka fa leo toviko amy raha ataonareo zala raha nataony sasany taloha mbola igny koa ataonareo izy koa anareo ne ligiligny mitady plasy anareo tsy nikiregny oro menamena anareo tsy nikiregny président Michael Tenda na PM Tenda hoe atao ministre zegny hoe atao ministre zegny hoe fa anareo nehaneha anareo avy eo amizay tsisy asa tsy action tsy réaction juste lazany hoe azy igny koa navy ministre tamy fanavoazagny egny izy koa navy délégué de ministre tamy fanavoazagny egny navy conseiller technique tamy lazandraha fa tsisy action tsisy réaction za masaky mivolagna eto ko misy tsy fitiavagna ambitragna le décentralisation ndraiky ty état fédéral ty anareo gouvernement to voalohany parce que nareo jiaby eo ny olo fitondragna amy fandimby tety ary akamaroa anareo za masaky mivolagna 100% nareo gouvernement olon-dra Valmanagna olon-dra Joela olony HVM normal anareo tsy miraharaha vahoaka teo ihany teo agnaragna fo miova fagnavoaza anareo jiaby zay zao fagnavoaza merci monsieur le président PRRM bande d'abrutis iny tsy agnampina za teto ny vola malalaka loatra ranomasinitsika ao maro ramboaka ao normal le fatin'olona ane tsy hita izy mambaranareo andesindreo amin'ny avion na andesindreo par terre aondragnandreo ny ranomasy azy miboaka nefa iny raha hitanareo baraboka iny raha hitanareo ny ranomasy ao mbaraza port amin'ny ary Ambaribe exemple amiako eo tsisy raha tsy miboaka midika eo misy contrôle mavandy mivolagna aminakay eto olo misy contrôle amy portnay io Ambaribe io nosy karaha tsika Madagasikara nosy zaha valitra agn'omby taminay Ambaribe miboaka baka ia miboaka avaratra agny agny andilagna agny amporaha agny hitanareo port raha mandalo nde port ben Tamatavy io vo ino affaire maloto aboaka ampidirinareo soit disant asiagna scanner port quel scanner mila anareo mandoto colonel fa io tsy adosine io milafo io samy miara-maty amy Palestine état fédéral io tsy maintsy apetraka ane tianareo na tsy tianareo na isy fandratsagna lio eto ary zay empaka centralisme nareo io empaka
Asa manapoty hypocrite aminay eto zalahy. Anareo ny dalo agnabo latabatra mibaribary. Amin'ny samedi za manetsika anareo tsara be resaka tany. Azovy nagnano igny deuil amaregny koa tsy président de la république. Aia le culture andesiny gasikara lopinesy. Nagnino tsy izy ministre ny culture ny volagna fa président. Anao ny ministre zabaka fa tsy tiako mikoragna amizany faniry soa ministre ny justice zany fa io tegna mamono fitsaragna Madagasikara io. Madagasikara jiaby fa mahay anao madame faniry soa. Anao ny tegna mampapasoara fitsaragna any Madagasikara. Lombolombon'ry zalahy fandiby teo. Parce que akamakama kopikopiny apetraka anao amin'ny place tokony tianao azahoanao pesosy. Raha marigny zegny. Amin'ny Ambaribene zegny mibaribary, amin'ny Diego zegny mibaribary, amin'ny Sambramy be mazava tsy volagniny. Miambiny misy fatin'olo firy koa nareo. Fitsaragna mitongilagna misy. Ny procureur miraitsy kombakomba amin'ny olom-boafidy zegny misy aminay be mazava ny Sambrany. Ny olo tsy magnatsiny gadraigny, ny olo tompom-fanagnana gadraigny. Parce que ny olom-boafidy mibaiko procureur aminay be mazava ny Sambrany. Tsao tsy hainao zegny zalahy. Te anareo andevolagna aminaka, andevolagna amin'ny vahoaka hoe fa hiaraka hiasa. Firy taogno vahoaka niaraka niasa taminareo. Mba ino raha nivalinareo vahoaka figadrana, vahoaka gadraigna nataonareo, vahoaka vonegna ataonareo, vahoaka ravagna tragno ataonareo, alaigna tany, zegny raha ataonareo. Nandeha 13 camion tatrany président ta Baibasy. Ho andeha isokatra amin'ny fagnadediagna. Fa firy angala fanjava raiky. Angala fanjava raiky mbola fagnadediagna 13 camion fo. Anareo tsisy asanareo edy koa karaha zegny. Afalalagna baka eko izy terroriste ry Azov reto Afghan reto. Hoe mety mboela parce que Afghan nagnano le terroriste. Fa samby tanàna io ke tsy fangay Azov tompony camion, Azov nagniraka camion. De fagnadediagna mandeha 100 taogno. Oh, aza-patoigna zay. Matoa tsy sakinareo boaka tsy ataonareo le fagnadediagna le 13 camion tatrany président tsy kombakomba nareo zalahy tianareo tsy tianareo. Président amizay lotovinareo. Ene koa nanareo mila amin'ny coup d'état président io hoe. Ho ataonareo raha tsy mandrafatena izy hoe. Fa tsy vahoaka miaro izy. Fa mpitanatsika nareo koa nandatsadra président io. Anareo gouvernement sisy volagna, tsy ministre population, tsy ministre ny justice, tsy ministre santé. Tapoko volagna bako fagnambaragna aboa prison Basse Patrick izy haiko edy izy magnano fagnambaragna. Fa fagnambaragna anareo tsisy action, blabla ny maro. Atsika jiaby mahay hoe aiabiny tany zone rouge à Madagascar. Ino tsy agnapitranareo à proximité de gendarmerie ou police maramila amin'ny zone rouge regny. Azonareo ataony izy igny. Anareo teny volagna anao monsieur le ministre délégué misana gendarmerie nationale hoe fa andrimasom-pokon'olo. Akory ma ataony hagnano andrimasom-pokon'olo nde président Fokontany ary hoe aia amin'ny président Fokontany io nitandrignесany. Aia niarehany ndraiky niany tsisy fandraisagna nataon'ny ministre ny intérieur hoe oh
ancien président Fokontany stop ancien président Fokontany sasany mbola mitana lakile bureau Fokontany mitana cachet ny Fokontany akory nataony agnano andro masopokon'olo tapoko magnano andro masopokon'olo zay mitondra olo tatrane 2 jours après miboaka olo raha misy zegny marra mandalo amin'ny Ambaribe fa tsy jereny fitsaragna parce que tany angalany rafaniry sopesos niany nisy suite-na ferany cocaïne tsisy nisy suite-na ferany tortille tsisy olo tsy manatsiny de gadrenareo olo tsy magnatsiny andeha ataonareo IST et du bois de rose izy milebaleba manitsinitsy i madame i topo market normal izy koa izy en prison parce que izy tsy kombakomba ndraiky et du bois de rose fa magnino et du bois de rose tsy samborinareo parce que et du bois de rose maratsy manjary koa magneragna faritanienina 24 régions tsy hitako nino mba action nataonareo vava fo be mandreraka le raha e mandreraka igny fagnambaragna nataony iny fanognonanareo izy tonia mpanao lalagna atrako nino fanognonanareo izy i madame magnano linety hoe tatra le vazaha nagniraka olo mpangalatra zaza variraka baka zahoagna vatosoa bebe parce que tosoro amariagny sakinareo mamosotro vazaha io la France koa itsangana ngataka prisonnier ny ampodia sakinareo mampody vazaha io fa nareo migadra andafy aty tsary sakinareo nangataka hoeka ampodia malagasy migadra normal aleoko migadra andafy tsy karazany migadra agny dina gagazo sakinareo zao nde agnaboaka vazaha io ny pesos tsy milatsaka fombaka any Europe firy vazaha nagnano dalagna amin'ny Ambaribe pesos milatsaka miravagna lalagna miboaka ke valisoa magnino anareo nanagna vola amin'ny valisoa tsy andesinareo mi-exploiter les recherches fa vahoaka fa traumatisé ataovanareo place ny vahoaka any non monsieur le ministre délégué misagna gendarmerie olo traumatisé zegny anao karakory andemiagna valisoa ndereo matatra halitra ataon'olo amindreo fo aterigna prison mivahanareo ny ampitory gadregna nitoriagna mivaha zay raha misy tsy anareo nagna fagnambaragna alao fa ataova ara-dalagna le raha zalahy maresaka loatra passoira amin'ny fitsaragna ny faniry so fa tsy direny parce que izy mivelogna ampesos ny fitsaragna ndre avocat namagna fo Ambaribe eo mitete hoe azalahy amy raha jiaby nataony Rifin de atao président ny avocat a maison des avocats nandeha nibiafinareo fa raha io maison de papa eny magnino tsy sakinareo atao enquête izy ataova arrestation izy garde à vue Rifin namon'olo menace vadiny amy basy vadiny ane mbola velogny ataova enquête vadiny hitatrika izy salut maman enfants nareo le port atsika kasa mifagnaparipary zalahy à chaque fois misy raha misy président colonel Michael koa tsy mitsangana anareo tsy regny gouvernement tsy re feo tsy reo tsy vita
anareo ne misy premier ministre ino tsy volagnany premier ministre anareo normal anareo hoanihoany delina kely gauche droite iny député tiako igny tsy migosy maso aminareo gouvernement mihitsy delina kely parce que eny raha tsy manjary ataonareo mibaribary raha tsy manjary ataonareo atsika mbakaza mifagnano karaha io zalahy manonga hely Madagasikara kotenareo scandalisenareo raha jiaby non tsy karaha zegny atao miegny olobetsika taloha koa nagnano karaha zegny atsika jiaby tsisy navy teo ndray anao tsy mbo navy généraly grâce olobetsika taloha nampavy anareo olobe nampavy anareo ministre nampavy anareo généraux atsika samy tia Madagasikara atsika samy mba tia adiny miaraka miegny fa kosa ataova mirariny le raha e zegny raha regninao non mais attends franchement gouvernement tako hoe ministre zegny hoe gouvernement tako hoe aso ihany fa tsika ty merci président normal vahoaka magnano merci président nde za tsy tia mo io za tsy tia phrase io foeky parce que io phrase ny maso antoko fa vahoaka ataoviko za koa ndraikindraiky magnontany tegna hoe misy gouvernement de vrai ve Madagasikara za tsy matoky misy gouvernement de vrai gouvernement tia tegna zegny misy am Madagasikara manaminamitr'olo fahatany ozy izy ny tanora zay normal petsam-bava amizay mamany mampangery olona tampondoha nazy pesosy latsaka ny be ataony amizay raha tiany volagny ny ry Andreas tsiako ry Azovy vahoaka andro masopokon'olo nde président fokotany aroe raha tsary nisy tamy donia tsisy décision fixe réelle resiny ministre ny intérieur azo atao karaha io zala fandotogna président Mikaël be tsy fitiavanareo agnapitrana décentralisation be parce que inananareo baka ary zay tsy voalitaky izy io ary tsy maintsy apetraka anay io décentralisation miaraka maty am Palestine eto atsika ho avy zay amin'ny angaty sy niarona any amizio ary eto isorako tegna isorako be Zandry la Persie ndraiky ranabavy zokovavy Elana Bezaza atsika vahoaka amizay misy ajery apitsa eky ary agnaty gorobay agnatin'ny poubelle agny hypocrite mitsangana malagasy araiky atsika fa tsy eto magnasary hypocrite mampalahelo besta tsoroko jiaby anao anakafambarako manomboky lera za mikoragna zo andendefaka akory fahitanao ty zoko be mampalahelo ty zoko be direct ataoko retour en la voyeur parce que hypocrite ny be resaka jirama fa igny edy raha nandronganagna raha joely non mbola président Mikaël koa wawawawa amle raha resaka social mbahoaka anao tsy mariny ministre ny population nde za koa tsy mahazovy ministre ny population tsika tegna sérieux eko akamarondro ministre reo fa raiky ty population ty tsary reko tsy haiko izy jaune tsy haiko izy bleu tsy haiko izy makoa tsy haiko chinois tsy haiko izy nimo parce que asanazy tsy hainy izy tsisy action izy tsisy réaction tsisy tsy haiko raha tsy ndravagna ministre non za mba magnontany anareo mba mbaranareo aminakahy kony azovy agnarany ministre ny population tsy haiko
anareo zay amin'ny tany za ministre ny environnement Luc Aristide karaha agnarana anakakoba fa zay tsy mpiavana boko zay tsy fankahe agnarana fitovizana roe ministre ny environnement ministre fitsaragna fa etsika fenara azao vi fanirso mafana wa ministre ny serasera fa etsika gasikara finisy etc. Fa tsisy asan président nanjary nagnano asan'ny gouvernement. Mais c'est un ridicule. Moaka tsy ny amizay président ne. Ke zegny izy rehavako aby ry malagasy prétendraza mifoaza. Zay mamoana roa isan'andro tsy zay tragnony jery tsy zay lapany fagnahy tsy nifaviany anke ampamiracle Madagasikara fa ny fitambarantsika jiaby mitsangagna union fait la force zegny slogan eto ary mbola zay fandesine koa tiatsika gnapetraka le décentralisation état fédéral mitambatra atsika mandresy reto dalo agnaby latabra reto ravan-tsena milamigny atsika ke zegny izy rehavako aby sorako anareo nitandregny nagnaraka teto fa mampandreraka le raha ataon'olo reto kone tegna mandreraka magnano vorovorony ambony volaniko fa gn'orobody afarany tsisy décision tapaka hanambotro olo fo zay malaky amindreo ministre fitsaragna ataoko arrestation internationale rajoely ino ny teo izy raha masana aza le arrestation internationale ny rajoely alaina makatsy makariny fa nagnano raha vatomanga lingilingy nandeha ta Maurice ino résultat miboaka tsisy lalagna oampiarigny lalagna anareo ny tokony ampiarigny lalagna voalohany baka amin'ny vahoaka parce que raha ataonareo tsy manjary anareo ny tokony ataony vahoaka fitsaram-bahoaka voalohany aezanareo izay marary fa tsy marary ke zegny izy magnapetraka veloma amitsika jiaby mba tagna amindragnahary azo fahasalamagna azo atanjaka atsika mba ho tonga saigny tongava saigny ozy izy zandry la faralay likerve zay atsika samy malagasy zala fandrangy vaingy magnano kongomatsigny fampihina namagna fampihomono namagna mba olombelogna atsika fitondrany boka sa eko izy nina olo fa atsika malagasy tsy fomba atsika mihina olo magnano veloma atsika jiaby amin'ny magnaraka koa ciao bye